ashaka ukuntu agomba kuzamura ekonomi ya Amerika agatanga akazi akagira gute byamugora buriya niba Paruvena ko bafunze iriya gazi Trump agera ashoboye gucuruza gazi yabo muri Europe Ukraine nta kimubwiye ntabwo bakunda ntabwo Amerika ikunda Ukraine kugira ngo isano rya hafi Ukraine yarigirana n'Uburusiya n'ubundi ni bamwe bari yabo ni bamwe bazareka Ukraine ibigihugu kuri ya Belarus iriho bigume muri niyo bigume hafi ya Rusi ariko ntije muri Union Européenne ntize na OTAN nta kindi Putin icyo ashaka ni sécurité Ufaransa iyo hataba Uburusiya ntabwo waba uriho icyo gihugu ni muhamwe kivuga n'uyu munsi sinzi ko wibuka muri 1815 igihe cya Waterloo ziko Napoleon yari yabananiye gutsinda barwanye nawe hariya na Waterloo akabananira Uburusiya bwahageze saa 10:40 abari bwo butsinda Napoleon bamaze gutsinda Napoleon Ubwongereza n'Ubudage nibyo byari birakaye cyane badesida bati reka dukate Ubufaransa tubwomeke ku bindi bihugu buveho burundu kubera Napoleon yari yarigize igihanga yari yarabajengereje bakati bashyire ku Butaliyano bashyire ku Bubiligi bashyire ku Budage bashyire ku Budage bashyire ku Bwongereza ntibyari gukunda gukonikirwa ariko Ubufaransa buveho yego ubu gende babwiyomeka Abarusiya baranga bati no bati Ubufaransa ni mu gufate aho Napoleon yabatwaye Ubufaransa bw'umuko bwari bumeze kugira ngo urangize intambara ifu kugira bato na carotte we rero nta bato afite carotte arazifite guha intwaro Ukraine yaba ari bato ntacyo zamara arabizi kuko kuva muri 23 ubu ngubu uyu mwaka batangira Uburusiya bumaze kwavansa 4000 km urumva inshuro 7 paraporo y'umwaka ushize yego urumva rero iyo bato ya Trump ntacyo yakora akaba ari gutumwana ubu ubu ashiga isufi ko azamuka Pokrovsk akagenda Kramatorsk yego byabirangiye washigaje gufata Odessa gusa bikaba birangiye urumva rero bato ntayafite arabizi hanyuma karoti zo arazifite karoti nta kibazo arazifite gute ubwo yabwira Putin yakwishyuza amafaranga yose 300 miliyari Putin yasaba ko akuraho ibihano izo ni karoti yamubwira ati ndakuraho ibihano umuntu ndaguha amafaranga na gutya ndakurekera marishe y'Uburayi kuri gaze aho Putin yakwemera Yes reka nongere mbahe ikaze abakurikiye ibiganiro bya Ukweli Times mwumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muri hose ku isi nge nitwa Issa Rurangwa ndi kumwe na Dr Rusa Bagirishya Dr waramutse neza Dr makuru y'umwaka mushya biraho turate uyu mwaka nzi yuko hazabamo amashanjima menshi 2025 izaba itandukanye n'umwaka ushize yego hari amashanjima menshi n'izi ntambara ziriho zishobora kurangira urebye nk'iyo muri Ukraine ishobora kurangira atari kwa kundi Trump yavuze ngo zayirangiza mu minsi 24 yariyangaje ni ibintu yakoze muri propagande ariko ni piège yiteze agomba kwirangiza koko ariko kwirangiza zayirangiza gute Niye kubaza ni azarekera guha intwaro Ukraine n'amafaranga intambara itangira numva kugira ngo urangize intambara ifu kugira bato na carotte we rero nta bato afite carotte arazifite guha intwaro Ukraine yaba ari bato ntacyo zamara arabizi kuko kuva muri 23 ubu ngubu uyu mwaka batangira Uburusiya bumaze kwavansa 4000 km urumva inshuro 7 paraporo y'umwaka ushize
urumva rero iyo bato ya Trump ntacyo yakora akaba ari guta umwanya ubu ubu ashiga isufi ko azamuka Pokrovsk akagenda Kramatorsk yego bya birangiye washigaje gufata Odessa gusa bikaba birangiye urumva rero bato ntayafite arabizi hanyuma karoti zo arazifite karoti nta kibazo arazifite gute ubwo yabwira Putin yakwishyuza amafaranga yose 300 miliyari Putin yasaba ko akuraho ibihano izo ni karoti yamubwira ati ndakuraho ibihano umuntu ndaguha amafaranga na gutya ndakurekera marishe y'Uburayi kuri gaze aho Putin yakwemera ni izo nzi ariko aroblige yo kurangiza iriya ntambara kandi nta kundi yayirangiza nuko mubwiye. Ese kuki Donald Trump n'igihugu cye cya Amerika aribo bitezweho gusoza iriya ntambara kandi atari bo barwana cyangwa atari bo si barwana guteze si barwana guteze si barwana guteze basasoza intambara batateje ninde sayiteje wowe iyo biyangaje gutyo nuko bazi ko bayiteje ibyo birazwi ko bayiteje no biyangaje kuyirangiza gusa urabona nk'ubu iya ntambara kunye ikibazo yateye Burayi nk'uyu munsi umenye situation uko imeze ubu Burayi donc icyo bashakaga kuriya bakubye gaze Ukraine hera ni victoire ya Etats-Unis donc biri muri objectif ya Etats-Unis ko ari gukupa ama hydrocarbures n'Uburusiya ku Burayi donc iriya nuko ni victoire mu byukuri Amerika hari yaratsinze donc yatsinze 50% kuko ubundi yashakaga iriya victoire hanyuma na Ukraine ije muri OTAN ibyo ntibishoboka ibyo byane ariko umwe bagize babikoze kuriya kuvuze nabwo ntabwo ari Zelensky sinzi kubyibuka ntabwo ari Zelensky mukanavuga ko ari Zelensky na Amerika iriya rero ni victoire ya Amerika yego ariko kugira ngo bi victoire 100% biragoye yego biragoye kuko naho ari victoire ntabwo ari shoke nini ku Burusiya kuko bazayigurisha ahandi sinumva si shoke nini ku Burusiya icyo bashaka kwa Burusiya ntibikunda kuko bafite produit iri recherche ku buryo n'uyu munsi sinzi kubizi hari ibihugu by'Uburayi byarakaye bishobora kuva no muri OTAN entre autres Slovaquie yego noneho n'Ubudage yego noneho ubu deba iriho n'Ubufaransa bariko baramenasa Macron bati turashaka Frexit kuva muri Union Européenne no kuva muri OTAN donc birashoboka ibyo byose ese baba barakajwe kandi wibuke de Gaulle ko nigeze kuvuga nuko ntibuke itariki yabivugiyeho yaravuze ati un jour les Américains rentreront chez eux ati abanyamerika bazava i Burayi de Gaulle azi ko yari independentiste yego ati abanyamerika bazagenda subiri wabo muri uro nibyo bariko baravuga aba France ati mwibuke icyo de Gaulle yavuze ariko baragenda donc iyi ntambara icyo nkubwira uyu mwaka wa 2025 hazahinduka ibintu byinshi iyi ntambara ishobora guhindura ibintu byinshi kandi burya ntukarebe bari ngo bari kure yacu isi regeranye cyane ku buryo izo mpinduka twese zitugeraho rimwe na rimwe bikatubera byiza natwe tugahinduka ukundi kuko ibibi byabo byatugezeho iyo basubiranyemo ni inyungu zacu iyo bakundanye bashyize hamwe ni ikibazo kuri twebwe kuko batuviraho indi mwaka tugira uko bashaka ariko iyo basubiranye muri rimwe na rimwe baranatuvugira umwe ashaka kutugeraho faveur undi ashaka kutugeraho faveur rero ubu ngubu uyu mwaka nicyo nkubwira hari impinduka nyinshi zizaba ntibyagutangaza rero Burayi uvuye muri Union Européenne mukava no muri OTAN pour tout France kandi buryo bavuga Uburayi iyo bavuga Uburayi sinzi igituma mutarabimenya Ubwongereza ntiburimo kubera bwagize iriya Brexit hoya Ubwongereza nanguru Amerika ntabwo ari igihugu cy'Uburayi
ni igihugu cy'uburayi kuri geography ariko ntabwo ari igihugu cy'uburayi, ni anglo-americain muri politike na Amerika, ni anglo-americain burya nta na rimwe biri kumwe n'uburayi, nta na rimwe no kujya muri Union Européenne burya ko ari ukugira ngo iyi neke izayisenye na Amerika yabaga yitumye, nicyo cyatumye yanga no kujya muri Union Monétaire. Burya kuva kera nizi ko itazagumamo. Yego. Ubu rero ibyo kuko Amerika yari ifite ubwoba, Amerika burya ntabwo yizifata uburayi nk'umwariye, yawufataga nk'umuri vari. Ariko ubwo burayi ifata nk'umuri vari, ubwongereza ntiburimo. Yego. Ubwongereza bwo ni anglo-americain, ni anglo-americain. Buryo burya na reserve n'amafaranga yaba muri Amerika. Reserve z'amafaranga y'ubwongereza aba muri Amerika. Donc burya hari ibintu byinshi batababwira mutamenya. Uburayi ni Ubufaransa n'Ubudage n'Ububirigi. Kugira ngo umenye iby'Ubufaransa iby'Uburayi wakurikira De Gaulle. De Gaulle kuva muri 1963 hari ikintu bitaga Communauté économique européenne, cyari kijya kumera nka Union Européenne. De Gaulle yaravuze ati ubwongereza nta kamaro kubushyiramo, ati ubwongereza si uburayi, ati ubwongereza gahunda yabwo no gusenya ubumwe bw'uburayi. Muri 1963 yavugishaga ukuri cyane, yavugishaga ukuri, hagiye haba intambara hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza. No, yavugishaga ukuri, ibyo ni ukuri nyine. None se ubwongereza n'uburayi n'ubwongereza n'Ubufaransa si kimwe nyine. None se abanyamerika n'abayi sabongereza, n'abongereza Ireland bagiye bahunga. Donc ibyo yavugaga ni ukuri kuko n'abanyamerika bageze i Burayi muri 1944 muri ya débarquement de Normandie. Bisha Abafaransa benshi gusumba abo Hitler yishe. Dukora ibyo byose arabizi. Wibuke uzakurikira urebe, ntabwo yigize afita, uzi ko bagira umunsi mukuru wo gufita iriya débarquement. Yego. De Gaulle ntigeze ayifita n'umunsi n'umwe. Karazo. Yarabizi. Hanyuma Amerika byarabibaje ko De Gaulle yarabizi ku buryo bashatse kumugira kuri twashatse no kumwica. Uzi ko yari yarahunye mu Bwongereza bakamwirukana akajya muri Algeria, bakamwirukana muri Algeria ho yari Algerie française. Agira ikibazo muri Senegal ko hari undi witwa Boissy. Yego. France yaracitsemo kabiri, harimo bamwe bari kuri kote y'Ubwongereza abandi bari. De Gaulle ahita aza Brazzaville. Niho yadekararaga muri 40 ya discours yasomye avuga ko Brazil ari capitale ya France. Uzarebe iriya discours bavuga ngo Brazil plutôt Brazzaville capitale ya France. Donc France yacitsemo kabiri, ni France d'Afrique centrale na France d'Afrique de l'Ouest yari ifitwe na Boissy. Noneho numva bagize abaperezida babiri, imwe bajya baseka muri Afurika, bagize abaperezida babiri kuko bari bazi ko i Burayi batazasubira, ko Hitler yayitsinze mu minsi 42. Noneho wumva ko France isigaye muri Afurika. Perezida De Gaulle wa France, capitale ari Brazzaville. Ubwo nuko yategeka Chad, Cameroun, bya bihugu byo muri nuze nyine, byo muri Centrafrique, bya bya France. Basena afite Senegal, afite Afrique de l'Ouest. Yego, biriya byiza byose. So urumva rero Uburayi nabwo bwabwo ntabwo bufatanye, ko ntabwo bunze ubumwe. Reka mbanze mbikubwire, ntabwo Amerika nyuma ya 1945 Uburayi ntabwo bwigize bugira independence. Amatentative bwageraga hose Amerika yakora ko ishoboye yose yasubute, kuko na Union Européenne yashyizeho na euro buriya ntugire mu ifaranga rifasha, riri kuri dolari. Kuko bari bafite ubwoba, Amerika ifite ubwoba ko yasubira ikaba puissance. Nibyo je najyaga mbabwira nti mbagiriye inama ko kugenda Européenne mwagera États-Unis d'Europe. Ntibashobora kunyumva je. Natwe turashaka États-Unis d'Afrique, namwe n'umushaka aho kuturwanya. Namwe n'umukore États-Unis d'Europe, kuko namwe ntaho muri. Akanyisekera uriya mushiti wanjye. Ariko arabyumva. Twarabiganiraga arabyumva, nawe bari babizi ko Union Européenne cyane cyane Union Européenne yakeneje Ubufaransa. Ubufaransa kera bwari butunze Europe mu buhinzi. Yego. Hari mu maprido miliyoni enye zahingaga, ariko bari import ibyo kurya. Ndavuga nti mwebwe ntimukaduseke, ahubwo mwarubwe kwicara hamwe natwe. Byabagendekeye gute se kugira ngo basubire inyuma? Urumva iyo mugiye muri Union Européenne mugabana amamarshi,
hari amakota utarenza. Par exemple niba Hollande ariyo igomba gufunisa amavuta n'amata muri Union Européenne, wowe uri umworozi wo muri France hari aho utarenza. Niba ari amafi muroba hariya kuri Mer du Nord, hari aho hari amarimite baguha kugira ngo musaranganye. Ikiza cya biriya bintu bya etaje cyanye niyo nta gihugu gikenda, muragabana ubukire burabakwira mwese. Noneho bari abantu kuba muri gahunda y'aba ari abacapitaliste, ibyo ntibibakundira, ntabwo bagabana neza. bagira ako kantu k'ishyari. Nk'ubu ngubu France niba abahingaga bari miliyoni enye, uhasigaye 300,000 gusa bihinga. 300 cyangwa 400 n'ibintu nk'ibyo. Ndumva ko bagabanutseho hafi 90%. Ese Dr. twari twatangiye tukomoza ku guhagarika iyi ntambara y'Uburusiya, expectinga ko muri uyu mwaka ishobora kurangira, ariko hari ibintu twagiye tubona mu Burayi mu minsi yashize, tubona Brexit, Ubwongereza bwivana muri Union Européenne. Barambwira ati hari ibihugu byarakaye bishobora kuva muri Union Européenne. Ni ibi bihugu byo muri Est n'ubundi byahoze biri kuri ICS. Oya, biriya se biravuga, biriya nta jambo bigira. Biriya ibindi bivamo nabyo bizavamo, ariko biriya byo nta jambo bigira. Buriya iyo bavuga Uburayi jya wumva ibihugu bibiri, ni Ubudage n'Ubufaransa, peut-être n'Ubutaliyani ariko si cyane. Ariko burya Uburayi budafite Ubudage ntibugire Ubufaransa, nta Burayi buriho. Ibyo bihugu uko ari bibiri rero, Ubudage n'Ubufaransa, kubera iyi ntambara. Ariko Ubufaransa bwatangiye kera, Ubudage butangiye ubu ngubu. Kubera Ubudage Amerika yabugiyeho cyane, bwereka ko burya n'amabaze militaire mu Budage ntabwo ari nk'ayahandi. Mu Budage wagira ngo ni Amerika ya kabiri hari. Baze militaire zo mu Budage wagira ngo ni muri Amerika. Abanyamerika barahari, ni nyinshi, zifite intwaro nyinshi ariko ibyo ntacyo byongera kuri ekonomi y'Ubudage. Ubudage rero muri kubera intambara y'Uburusiya, urabona na Nord Stream barayirashe, Amerika yirashe. Bituma rero Ubudage budashobora gukoresha gaze yo mu Burusiya. Noneho bashakaga Ubudage ko nibwo bukonsoma gaze nyinshi, bakonsome iriya bahabwa na GNL yo muri Amerika, gaze naturelle liquéfiée. GNL niyo iha Ubudage gaze ihenze kandi mbi. Noneho rero Ubudage kubera intambara ekonomi yabwo yaguye, nabo barashaka kuva muri Union Européenne no muri OTAN. Urumva rero yabisigaye ari uduhugu duto. Oya, bihita bigenda byose. Ibyo nko na mbere nibyo byayikoze, kuko na mbere byarutunzwe na ekonomi y'Ubudage. Ubudage butari munsi yabaho gute? Byagendera kuri ekonomi y'Ubudage. Buriya na euro ni Dutch, igendera kuri Dutch. Kari agaciro na euro ifite ntihari ukagira iyo Dutch mark itabaho. Ko Dutch mark yari ifite agaciro ko hejuru cyane. Hano bw'idolari yari utaka cyane. Dutch mark ryari faranga rikomeye, ryo ni franc na franc suisse, kandi franc suisse Rusuisse bwo n'ubu nari murabizi ko butajyamo. Ntukeneye ibyo ngibyo. Urumva rero Ubudage buvuyemo, Union Européenne yabisambutse kuri ekonomi n'ibindi byavamo. Brexit nayo byagenda bijyanye, kuko burya kuva kera Ubudage n'Ubufaransa hari ukuntu nyine igihe cya De Gaulle, Ubufaransa n'Ubudage byanganye kuva kera, igihe cya Bismarck muribuka mu 1871, barwana kuri Napoleon III. Bismarck agafata Alsace-Lorraine akamugira na prisonnier de guerre. Hanyuma bagira Imana bayirekipera muri ntambara ya mbere, kubera habaye coalition y'ibihugu byinshi bigatera Ubudage. France ishobora kurekipera Alsace-Lorraine. Hanyuma mu nyuma kugira ngo bashobore kubana, habaga amakonflit ya buri munsi, bagira ikintu bise couple franco-allemand, biba nk'amasezerano ko batazongera kwangana
ku buryo bakorera hamwe byose couple franco-allemand. Ubu rero n'uyu munsi byari bikiriho. Uzarebe perezida w'Ubufaransa iyo amaze kurahira, iyo amaze kumwimika, urugendo rwa mbere akora ni mu Budage. N'uyu munsi urumva niyo muturanyi iri ku isi. Oya, ni nk'amasezerano. Kereka Giscard d'Estaing niwe wakoze ibintu n'uyu munsi bataramenya ibyo ari byo. We urugendo rwa mbere yakoze yagiye Bangui muri Centrafrique. Kubera amarasi yari ifitanye na Bokassa, nyuma akaba ari buza no kumukuraho. Urumva rero uyu munsi Ubudage n'Ubufaransa, Ubudage buvuyemo n'Ubufaransa bwavamo, Union Européenne buri yakozwe n'Ubudage n'Ubufaransa. Bivuyemo rero Union Européenne yabisenyutse. Bariya ntabwo na Italy yavamo, na Italy yashaka kuvamo. Ntabwo rero Ubugereki bwagumamo, ntabwo Portugal yagumamo. Ibi byo Europe de l'Est yo ntuyivuge, na mbere yagiyemo nyuma y'ibindi. Urumva rero byaba birangiye mu by'ukuri. Iyi ntambara rero ya Ukraine, ibyo byose ndiko ndakubwira ni intambara, ni ingaruka z'intambara. Yego, ni intambara ya Ukraine. Dr. Hano batabona ko intambara ari ngari ikora ku bice byinshi by'isi nk'uko wari uri. Ntabwo ari by'isi, ni Occident by'Uburayi, ariko na Afurika ngo itugeraho. Oya, twebwe ibyo ni ibisanzwe, niko nabwo isi ni globale. Nuko nibereye muri Israel kubera inyanzira ya Mer Rouge, ibintu birahenda kandi intambara niyibaye ahantu hose twese amamarchandise atwarwa n'amabato, ugasanga amabato arahenda icyo gihe voyage kuko agomba kugira sécurité. Bitugeraho, ariko kutugeraho Afurika twari dukwiye kubimenya, tukumva yuko biva kuri twebwe. Ubundi twebwe twishyize hamwe nta kintu twakenera hanze, nta ngaruka n'imwe byatugiraho nk'uko iyi ntambara y'Uburayi nta kikora kuri Chine. Uretse ko yikora Chine nticuruza, cyangwa nyimwe na rimwe nanacuruza neza ahubwo. Natwe rero niko byagenda. Afurika twishyize hamwe ibintu byose turabifite. Nta kintu twakenera kiva i Burayi. Nta na kimwe. Ariko ubu ngubu kubera nyine hari ibyo dukeneye biva iwabo, bitava i Burayi biva muri Aziya, kandi inzira ni imwe, bitugiraho ingaruka. Gusa ntabwo aricyo kimwe kuko na biriya byayigiyemo sirizima, kuko urebye nta nubwo Amerika bavuga ngo yarahombye cyane, kuko n'intwaro ibihugu by'Uburayi byahaga Ukraine byaziguraga muri Amerika. Amerika yagomeje gucuruza. Yego, kandi miliyari 150 z'amadolari. Hanyuma Amerika nayo yatangira miliyari 100, ariko umbe ntacyo yahombye. Yo yarungutse kuko nazo zavaga iwabo, nizo yatangaga zavaga iwabo. Ariko Uburayi bwo bwarazahaye. Ubwo rero Abanyaburayi bamaze kwibona mu nama bakoze ejo bundi, uriya François Martin, yego, ni umwekiriva yanditse igitabo cyiza cyane sinibuka titre neza. Yavuga ati abantu bakunda ibihugu byabo, yego, ati Abanyaburayi bakunda ibihugu byabo, ati bashaka kuva muri Union Européenne no muri OTAN. Urumva ni Umufaransa, ni inama bagiraga n'Abafaransa ejo bundi. Ati urugero ni Ubudage. Ati Ubudage deja bwavuze ko bushaka kuva muri Union Européenne no muri OTAN. Yego. Ati rero Ubufaransa, Abafaransa barakora iki? Ati Abafaransa barasinziriye. Ati n'Abataliyani, ati Abafaransa ati barasinziriye. Numva rero yavuga gutyo nyine aba ariko arabakangura. Ati Macron, undi aramubwira ati ariko ati Macron ejo bundi yavuze ko azakoresha referendum, arebe niba twava muri OTAN no muri Union Européenne. Ati ariko ikintu bamushubije warumvise ukuntu bamubwiye, bamubwira ati bantu démission. Ati bantu démission. Aburi icyo avuga. Urumva igihe iyi ntambara wenda y'Uburusiya, ese Dr. ubona iyi ntambara y'Uburusiya izarangirira Kiev bafashe Ukraine, cyangwa hazabaho amasezerano Uburusiya bugarukire mu nzira? Kuko iyo urebye mu nzira heze harasigaye, hasigaye Odessa ntahasigaye. Nakubwiye bariya abantu icyo bakora, ikintu Trump nabwiye afite azanye iyo karoti, nabwiye ko azifite karoti. Sinzi ko umva iyo terime bato carotte, donc ukubita umuntu ukamugaburira. Yego.
gukubita Uburusiya ntibishoboka. Yego. Ntibishoboka, ibyo barabizi. Bagize n'isoni gutsindwa n'igihugu bije militaire yacyo iri 10% y'Amerika. Ni y'Uburusiya? Ni ntoya. Ariko bakabakubita. Ariko noneho karoti zo barazifite. Yego. Ariko izo karoti bafite nazo urebye ko Trump ikintu kimuraje ishinga cyane ni Amerika, arashaka ukuntu agomba kuzamura ekonomi ya Amerika, agatanga akazi, akagira gute, byamugora. Buriya niba paruvena ko bafunze iriya gazi, Trump ashoboye gucuruza gazi yabo muri Europe, Ukraine nta kimubwiye. Ntabwo Amerika ikunda Ukraine. Kugira ngo isano rya hafi Ukraine yarigirana n'Uburusiya n'ubundi ni bamwe bariya bo ni bamwe. Bazareka Ukraine ibigihugu kuri ya Belarus iriho, bigume muri niyo bigume hafi ya Rusi, ariko ntijye muri Union Européenne, ntizane na OTAN. Nta kindi Putin icyo ashaka ni sécurité. No gucuruza, ariko urumva ko bari kubipfa cyane, kandi Trump ni umucuruzi. Gucuruza bari kubipfa, ariko bishobora kudakunda, kandi naho byakunda ntabwo Uburusiya bwahomba cyane, kuko na mbere gaze y'Uburusiya nakubwiye ko hari ibihugu by'Iburayi bitigeze bihagarika kuyigura n'uyu munsi. Yego. Baragabanije gusa, bayiguraga ubundi kuri 45%, ariko ubu ni 20%. Yego. Ariko bayigurisha ahandi. Gazi y'Uburusiya ni nk'iya Qatar, barayikunda abantu benshi. Shaka kuba ibitunganyije imeze neza. Ni nziza cyane. Ni nk'iya Qatar. None se Qatar ntitunzwe na gazi gusa. Kandi igihugu kibayeho neza. Ese Dr. igihe twaramuka tubonye Ukraine itabashije kujya kuri Union Européenne, itabashije no kujya muri OTAN, hari ibindi bihugu byegeranye na Ukraine byari bifite impungenge ko igihe Ukraine itajya muri OTAN Uburusiya nabwo bushobora kubyiyomekaho. Icyo gihe bavugaga Poland. Icyo gihe ntabwo abanyaburayi bakomeza kugira ubwoba ko Uburusiya ubwoba se abanyaburayi icyo bitayeho ni iki? Ubundi se sinabwiye ko muri Confederation itabira ibihugu byose bari bahaye Uburusiya. Ni uko gusa Amerika ifite ni nka fori, ni nk'ubusazi gushaka expansion, ariko ubundi hariya ntaho ahuriye na Amerika. Ariko ntabwo Uburusiya bwakwimekaho Pologne. No, Pologne n'Uburusiya mwese murabizi, pacte germano-soviétique ni realite. Ntabwo Pologne yagomba gukundana n'Uburusiya cyangwa gukundana n'Ubudage, kuko uribuka ko Pologne ivutse ejo bundi, ivutse mu 1914. Hitler na Stalin bari bayigabanyemo kabiri, kandi na Confederation ya leta yabibemereye, yarabivarize. Urumva rero abapolonais muri ADN yabo bazi ko Umurusiya ari umwanzi, bazi ko Umudage ari umwanzi. Buriya kumva ko n'Ubudage noneho buriya se nicyo gusa, territoire nyinshi, territoire nini ya Pologne iri muri Ukraine, bwari Uburusiya icyo gihe, ino muri Belarus. Ariko Pologne ntifite uburenganzira bwo kuzirikarama, kuko muri ya ntambara batsinze intambara ya mbere, territoire z'Ubudage bazihaye Pologne kugira ngo akompasi zagiye mu Burusiya. Ntabwo yazirekarama, ahubwo n'ubu icyo gihe n'Ubudage nabo bwarekarama. Ariko buri Burayi ufite ibibazo mutazi. Amerika yarabujambije, Amerika n'Uburusiya bajambije Uburayi. Urumva bagabanye Pologne mu kabiri, igice kimwe gifatwa n'Ubudage, ikindi gifatwa n'Uburusiya. Yego. Noneho intambara ishize, kuko Uburusiya nk'ubwatsinze intambara, Ubudage kubera bwatsinzwe, bafata territoire y'Ubudage bayiha Pologne kugira ngo bayishyure ubwagiye mu Burusiya. Ubudage burice cyane uyu munsi, kuko Ubudage ni igihugu gitoya, 345,000 km². Urumva rero Pologne ntigomba kurekera amateritwari zabo zagiye kuri Ukraine cyangwa muri Belarus, kubera nayo ifite izavuye ku Budage. Donc ni ukuvuga ko amaherezo Europe itagize Etats-Unis d'Europe, ibibazo bizahoraho.
nabo urumva bafite imipaka mu mutwe, bafite imipaka ipfuye. Bamaze gutsindwa iriya ntambara burya Ubudage babutwaye nka hafi w'ipurusa, babyomeka ku bindi bihugu. Erega nuko kenshi swati mwirengagiza cyangwa mutabyibuka, Ubufaransa iyo hataba Uburusiya ntabwo buba buriho. Icyo gihugu ntimuba mukivuga n'uyu munsi. Sinzi ko wibuka muri 1815 igihe cya Waterloo, ziko Napoleon yari yabananiye gutsinda, barwanye nawe hariya Waterloo akabananira. Uburusiya bwahageze saa 10:40 abari bwo butsinda Napoleon. Bamaze gutsinda Napoleon, Ubwongereza n'Ubudage nibyo byari birakaye cyane, badesida bati reka dukate Ubufaransa tubwomeke ku bindi bihugu buveho burundu. Kubera Napoleon yari yarigize igihanga, yari yarabajengereje. Bakate bashyire ku Butaliyano, bashyire ku Bubiligi, bashyire ku Budage, bashyire ku Budage, bashyire ku Bwongereza ntibyari gukunda kuko nikirwa, ariko Ubufaransa buveho. Yego, ubu gende babwiyomekaho. Abarusiya baranga bati no, bati Ubufaransa ni mu gufate aho Napoleon yabatwaye, Ubufaransa bw'umuko bwari bumeze. Donc iyo hataba Uburusiya, Ubufaransa niwe bukiriho. Yego. Kandi urumva na nyuma yaho Hitler yabufashe nabwo Uburusiya nibwo bwatabaye Uburayi ngira ngo. Yego, oya ni Uburusiya, ntabwo yata Uburusiya nta nubwo Hitler ariko azi gutsindwa. Yari yabamaze. Ni Stalin, ariko naho wibuke niwe hatakarije cyane. Yahatakarije abasirikare, yahatakarije miliyoni 26 mu Rusiya. Yes. None se Abanyamerika bapfuye ni bangahe? 300,000. Nabo bapfiriye muri Japan. Iredo Kinawa. Mu gihe Abarusiya hafi miliyoni 26 zarapfuye. Urumva rero Abarusiya n'Abanyaburayi ubundi bagakwiye kuba inshuti. Ni baba bakijije. Urumva bahereye kera bunze ubumwe. Erega no muri ya ntambara ya mbere hari alliance yo Ubufaransa n'Ubwongereza n'Uburusiya byari yariye birwanya Ubudage na Empire Austro-Hongrois na Empire Ottoman na Czechoslovakia. Yego. Ubundi se baje gushwana gute kugira ngo tubone Uburusiya buri ukwabwo, kandi ziriya ntambara barahamagaraga ati mudutabare bukaza bwiruka? Bo ndakubwira ukuntu bashwanye. Kuko Amerika yashaka kuba puissance. Nyuma y'iriya ntambara Amerika iba puissance. Noneho Uburayi burasenyuka. Amerika irabwubaka. Ibwubaka ntiyabwubaka gratuitement, irabukoloniza. Kubera muri plan marché yabaga amafaranga. Kuko iyo umuntu aguha inkunga agutegeka kubaho. Yego. Babategetse yuko 70% bya emissions z'amateleviziyo yabo ari ukwamamaza système américain. Sinzi kubyumva. Ndi kubyumva ubwo. Noneho Abanyaburayi, Abanyamerika kubera bashaka ku maintainer ejemo, babona Abanyaburayi nibaguma bakundana n'Abarusiya ibyo babakoreye, kizaba ikibazo ko Abanyamerika batinyaga Uburusiya. Yego. Baca Abanyaburayi babateranya n'Abarusiya, bati kirazira, Abarusiya babavuga nabi, nuko bakiriye OTAN, bati Stalin afite gahunda yo kubatera.